یا محمد به جمالت صلوات، یا محمد به جمالت صلوات، آمدی بر تو آلت صلوات، آمدی بر تو آلت صلوات. آفتابی همه افلاک توی، قرصی مه در کره خاک توی، یکی منبوع بلولاک توی، بر تو جا و جلالت صلوات. یا محمد به جمالت صلوات، یا محمد به جمالت صلوات، آمدی بر تو آلت صلوات، آمدی بر تو آلت صلوات. ای چراغی عجم و فخر عرب، ای چراغی عجم و فخر عرب، یکی سر تا به قدم آیت رب، یکی سر تا به قدم آیت رب. ای گلی آمینه بنت وهب، ای گلی آمینه بنت وهب، زی گلت تا نخصالت صلوات. یا محمد به جمالت صلوات، یا محمد به جمالت صلوات، آمدی بر تو آلت صلوات، آمدی بر تو آلت صلوات. یا محمد به جمالت صلوات، یا محمد به جمالت صلوات، آمدی بر تو آلت صلوات، آمدی بر تو آلت صلوات. آفتابی همه افلاک توی، قرصی مه در کره خاک توی، یکی منبوع بلولاک توی، بر تو جا و جلالت صلوات. یا محمد به جمالت صلوات، поздравляю вас с этим днем. Пусть в душе у всех всегда будет праздник. Желаю всем крепкого имана. Дай Аллах нам всем, чтобы мы совершали как можно больше хороших деяний, чтобы защитил Аллах от всего плохого, от всех бед, несчастья. Чтобы Аллах нас уберег от ада и блуда, доволен нами. Счастья в обоих мирах и побольше счастливых улыбок. Дай Аллах, чтобы все ваши молитвы были приняты. Пусть наша вера крепнет, а наши сердца смягчаются, чтобы мы могли, чтобы у нас была возможность получать довольствие своих родных, близких, родителей, мужей. И дай Аллах баракатом этой прекрасной пятницы, чтобы мы стали искренними и богобоязненными мусульманами и приносить как можно больше радости в этот день. Желаю всем братьям и сестрам, чтобы этот день, день пятницы, наслал в нашей жизни снова и снова до тех пор, пока мы идем с этого мира такими, которыми доволен Всевышний Аллах. Аминь.